Thank you so much. Ndwenda kuona thimu ya cukuru ndahio kada. I know. Naya maranjira tiriri we concentrate. Sasa nina concentrate na ni simu ya shule. Wewe tulia. No ruda badamio yale. Ona tigana nayo. Isia namba. Mwana reception. Thina niki? Ate marero ma swim na darenda go swim. Ate nyandike email. Aya. Na kumera matukagia mwana. I hereby write. Kindly don't let my children. It's cold. Hey, no kiwa mono mana tugeragira. Dennis, yes. How are you? I'm great. Uko salama? Niko salama kabisa. Tarekehe kalitu gaka karibu, aka ni lipstick. Ndio acha kupata nini? Onion peel. Leo uko na gift. Deno. Kairetu gaka geta gumuthoni wa digital. Nyoka iguaga. Ndio murumagerera. No murendia cabaci Dandora. Riu ndina ndagika nini muno. Nigetha utuhe ndagika igire tondu mugeni wakwa ni akinyite. Okay. Yes. Karibu geithia muthikiriria. Muthikiriria wa Kameme na kugeithia. Mugeithia. Na mugeithia geithike haria. Na rigirore augaga hindi ndi augaga atia. Ndio gatothengeretie muno. Athenya ndura miaka 30 muiguaga atia. Eka undu acokagira. All right. Riu ricokerie athikiriria Kameme ngatho. Umageithie no macokerie ngatho. Muthikiriria wa Kameme hari uri. Anirira. Muthikiriria wa Kameme hari uri. Gucokerie ngatho muno. Ndire na ciugo cia kuga no njugire ni ngatho nyingi muno. Ni irari like thimu ya mbere ku receive ti ya mundu mostly that receive calls ya client like like na client ya ni feed wethaga riu kana wakinyire ate gutwika ati ni mane wahituka no gitwika ni wathi college retwa ate JFC JFC ureka uhoro wa Mortuary Science no kiuga ate wigua ngitheka ukariri kana de client Nyonya no urekia ate no akiona client wako agaikorwo ari muthaka no ni ugetagira tondu ni 90 around 90 na 99 100 no gakorwo kuo no kirio munini kongira riu wathi cukuru fithie kirema urajire mami wanyu ekaga atia arugaga cabaci na kimuthe ni kubebea watu mizigo Gikomba ni araiguire horo waku ni ndeto irio wira uri rutaga kana araiguirire Kameme ni araiguire Kameme arakwira atia mama ni arakoretwo no arathii thibitari ni arageire na pressure mami wanyu araiguirire Kameme Oh no. Yeah, but on treatment ici. Ano muthini gucokaga thibitari. Yeah. Ko ndari amenya. No ndeciragiria kana mwira andu ingatagirwo fithi we ugakorwo wi cukuru. We even went to school. Na turageka due diligence na turakiona maundu macio mothe. Ni ndautaga online writing. Wamwirio ni online writing. Kaiteithia ciarima. Na ndirari online writing. So wahigurire app korago no wakuonirie there is a certain guy ndokamugweteritwa sure wewe mwenye unaonisha Kamela ready wewe ukikuwa na mtoto wako unaweza taka akuwa ako huku juu akikuwa tortured wewe sikiza story hizi tuko na pressure sisi wote kwa sababu mmoja ananihia na muthikiriria ndenda ko throw tantrums so mwanake wa and introduce it to the channels. That odiaga kwanza ukaeka the HIV testing na nini. Chekona ni yawe sawa. Then you start getting the hookups. Ukabogeka test ya mukigo. Ugacoka riu ukajia kuonio kiria. Riu ona mbeca wacionganagiriria ukariha fithi how much? The minimum inakuanga 43. No uraona ukona mbeca ta cigana tondu ndurahota kuriha ciothe urari na thiri mwingi muno. Giri ogo it depends. Hedio ni client igana nawe ndi gukuingata uneane kamera. Hedio ni client igana? Ni kuraringana na uria ukuneo riu. Ni kuneo raneo? Yeah, you have been told na the person utenda naye. Koguo ni ku recruit hena agent? Shindwe shetani. Imagine. Magai agero munini inyui. Hindio uku recruit wena miaka igana?
Right now you are 19 going to 20. Yeah, Uko Rikuroe 17. 16 there. 17 there. Ukari hafidhi. Yeah. Kogotishia kunywa. No, I don't take alcohol. Yeah, sijai ataonja. It has always been my fees. Mama jai to atandururu. Then for the house, I got... So ulimwambia alishindwa na kukupeleka college. Yeah. Also ukatafuta namna ya kuingia kole. Yeah. Now for the house, I got a lady there in Thika Kiganjo. He told me atanipea nyumba. Yeah, borako I satisfy her with the husband. Akona kama miaka ngapi? Akona watoto, last born akona 20 kitu. I don't know the actual age. Na wewe ndio hata hujafikisha 20? Yeah. So huyo mama yako kama how old? Guy? 40, 50 hapo. 50? Yeah. And 19? Yeah. Okay. All right. Na sasa Julie, wewe ulikuwa umefanyiwa test. Nao wanafanyiwa test. Are you using protection? Yeah, protection is a must. Haya. So kulikuwa na ladies all ages 60, 50? Yeah. Uliget mpaka ati sasa clans wakisha sasa unaenda unatafutiwa mpaka men. Yeah. So ni mtu amefungua hub. Uni wa Kirumba ama Gathemba amefungua hub. Yes. Anapeleka akina Muthoni wa digital na akina Wangui, ninachotewa. Yes. Ninawapeana watafute fees. So ukiwa kwa mama bado yeye anakupea tu the house. Yeah. Ulikuwa unalala kwa bedroom yake? No, it was just akona rentals, ananipea one of the rooms. Anakupea room kuinje. Lakini sasa unaenda kwake kwa nyumba saa ngapi? Mostly at night wakiwa na bwanake. Wakiwa na bwanake at night. Akona bwana? Yeah, she is married. Akona bwana? Yeah, but now sasa bwana unapata ndio anataka this other side sasa. Guy, rĩu ũyũ nĩ athũkirie ũhoro. Tũkũnengereche kiuthi rĩu. Tareke tũigue. Muthoni. Rĩu tushike vizuri. Yeah. Kai aciari nĩ magũkua. Tũrenge live tondũ nĩ makũgũrũka. Aciari ndĩmaiguagĩra. Tiga maramenya atĩ rĩu na kabari wa thirikari we. Guy. Mutumia na muthuri. Mutumia na muthuri. Yeah. Na mena ciana nene. Yeah. Arafu now hakuna kitu atakufanyia jua uwataji, but even anything hata tukitaka kufuatilia hiyo maneno, because anyway wacha tu utawachia Mungu. Kai mwana, kai Adrian wako ndirori atiriri mutumia wena muthuri. Muthuri ni ureka atia? ndio anapenda advances za men sasa. So bibi anakuita? Bibi anajua? Yeah, baby, we are there now. Mkiwa watatu? Yeah, the three of us. We? Ketora hinyeririo ni thirikari. We are the problem. We God see us through. We are the problem. Ru mutumia agakwita. Yeah. Ciana citiri kuningima. Yeah. Last born ni mukuru gukira. Yeah. Ena ciana cigana? I think 4. Kai. Nilikuwa naenda huko mostly usiku. Sikiza story tutakupigia. Ni babu wa wino. Ati unaenda usiku? Yeah, now that ilikuwa bedsitter. So unaenda na hizo nyumba ni how much? I think ilikuwa 45, but 100. 4,500. So ukienda kule unalala na mama ama unalala na bwanake? Now ni wote combined, like the husband is doing, yeah, hivyo. And they are married? Yeah, they are married. Baba ndio baba hawa watoto? Yeah, but sasa they love the extreme. Hiyo sasa extreme sasa. Ni dawa wanatumia madawa? Yeah, they do it. O wanakunywa bangi? Na pombe. O wanakuita? Yeah. So unalala na mwanamke? Yeah.
No, but all of them, the husband anapenda kufanya hivyo, and now the lady. So husband una nini huku nyuma? Yeah, and then the lady. Na kwani husband haendi na lady wake? No. O husband ni anapenda wanaume? Yeah. And also the husband anasema he enjoys pia kuwatch. Porno? No, the watching than the acting yenyewe. So anapenda kuona the action. Oh, sasa anakuwatch wewe na bibi yake? Yeah. Hei ni ukuinuka. Reke tukuhece kiwambe uthii tikwenda kuigua any more testimony. Thank you. Ugwika atia? Can I give you a counselor? Yeah, it will help. Riu mame wanyu maari nari korwo ndaraigua Ngai. Baba wanyu niwe maundu maya? No, the dad sijui kama alisikiza, but mom hata leo hajafungua kazi. Yeah. It's okay, it's all right. Yeah. Mulilipa deni Alilipa deni. Wajiro waceke ndui ena ciana cia marika maya. Wajiro uranjira atia tondu no kinyandikira. Wajiro rauga we are getting to the end of the world. Wajiro tamba tutumire ka M-Pesa haha tuongerere cekino ya jiji. Koguo maundu maria tuiguaga monagwo Telegram, no ni ndiri Telegram. Na hanika ku. Tamuhe mai, chukua maji kunywe. So ukifanya hiyo kazi yote unapatiwa how much? For the lady alikuwa analipa tu nyumba. Now this other one. Wajiro washageni atotomera 100,000. Thank you so much. Ati? Now this other one ina depend now. So hiyo kazi yote unapatiwa tu nyumba ya 4,000. Yeah. Kai. Huyu mzee ni kama how old? He's in 50s. Kai. Yeah. Hey, atumia matirenda twarie ringi riu ri ni gwetha githamba ni ndicirie uhoro wa mwanake muno na ndamuhurira he mubishofu ndiraiguithika athi kwi mubishofu ucio witagwo Mwangi Zakayo. Ni njui ni mwathikirire njoru yo yako thima muao ari munyui muhadi na ni she really reformed nginya gukoma mutaro na maundu matiganite. So mwanake ucio athomire na agikora by the grace agioka akiingira geto arikorwo ni ngumunyita ni ndiraiguithika uthi kuu ako ni ngukuhoera appointment na ni ngugwethera counseling psychologist utanigojea kama kitu saa 8, si ndio? Utakupatia mahali utaketi. Kai wakwa thina ni muru no mundu no Ngai ukono mwana wene we nine the world is rotten. Tumusevite atia bishop etagwo atia Mwangi Zakayo tarakimwona ndimu Zakayo Kai Deuri, you need to see a counseling psychologist. Kai boy child. Muthikafu. How are you? I'm very very fine. Gai ni Ngai waigua thimu yako ai. Ndio yo. Riu ndina mwana ke ndirenda gukuhe. Ndaumira mitambo-ini niguo ngukwira ndakohera mitambo-ini. Okay. How busy are you today, tomorrow? When would you want to see him? Umuhe tu just a session. Tumuhe next week. Ni kuraihu muno ni arathi cukuru. Kaba no he hwaini pio ndimurehe. Ona rucio. Ndari kero cio githomo gia 8. Ni ndirona wina githomo. Koguo kiria ngikania atiriri. Saturday. Saturday no tutumone mathaa ma rucio tuigue. That's fine. Ngamurehe kanitha-ini. Ni sawa. Kamuteini. Kamuteini. God bless you. Okay, thank you. Thank you. Utogeithĩria shirika wathie. Kumageithia. Thank you. Hey, ni ndiri ndaigua nduta cio kuma rĩrĩa ndaciarirwo mĩaka ĩrĩa yothe ndũraga thĩ ndiri ndaigua. Twe matirĩ ciana andũ
Okay. Ndagĩtarĩ Hakĩruba ndirĩ na ũru wĩko rĩkĩrĩa thiĩte Nairobi kũndũ ndĩrathiĩ kuoya indo na gũkũ kĩrĩa ũkorwo St Bridget thaa cigana ũmũthĩ ndithiaga rũciũ rũciũ no thiĩ ndũkĩhe session ũkaingĩra thaa cigana thaa inya he mwanake ndĩrenda gũkũhe ũnjĩkĩre counseling. no problem sawa ũhoro wa St Bridget no kwega thank you no tũratindĩka maũndũ asante haya sawa karibu you're going to heal because you've opened up. Thĩna ũcio ũrarĩ wa bithi rĩ ũrarĩ wa mbeca cigana thĩna ũcio wothe ũrarĩ naguo rĩ nĩ mũthiru mbeca cia nyũmba wĩnacio wĩra rĩ nĩ wĩ Archbishop JJ nĩ arĩ mũrata wĩtagwo Nyambura ũkoragwo kũrĩa mocarĩ na wĩra ũcio nĩguo ũrathomera waigua twacirĩha cukuru ĩno nĩyo ceki yaku tiga kũmaka ũndũ macio rĩ rĩu Ngai witũ wĩru-inĩ for 40 days nĩgetha tũkwĩre mũtharabai-inĩ nĩ ũndũ wa mehia marĩkũ rĩu kũihũria fomu ĩno kahora na nĩ njũĩ nĩ ũgũteithio nĩ mũndũ gũgũteithia na haha nja ceki ĩkuĩ haha tũmeneanĩte cukuru balance yaku and the check is here. Unaona cheki ikoragwo here no a check looks like this sawa then you go to a counselor and then on Saturday tupangane uende kwa bishop tutang'olewa hiyo mambo yote na anake othe Amerika ma 19 when is your 20th birthday me 13 here's the check sawa thank you ure na no igwa no ũrakirio kĩndũ nĩ twĩkĩrio mbeca nĩ wa Njĩrũ wa Chege twĩkĩrio nĩ Hana Juma mũthoni wakwa wa Njaũ ino ũndũ wa kuga nĩ ndĩraigua ta itarĩ ngua kũigua ũndũ ngirenda kũigua ũndũ ũngĩ rĩu ndanoga kĩongo. What do you have to tell you? He's almost mũrĩa maiji ma group ĩmwe ningĩ mena nĩ kũrĩ gũkĩra rĩngĩ kiwi rise na ndona mũndũ akiuga atĩ karĩ kũringĩrĩrio ndona timogi when you are down you ndũkoragwo na wiki akamake no nginya ũgeragio ũrĩa survive so you will survive ũcio tangĩringĩrĩrio rĩ ũcio ti mwana tũrarie na mwana nĩkĩo tũtarona nĩ ũthiũ wake ndakamake you will conquer you will survive ugokaga rĩu gũkũ utherete tiga rĩu ũcio wa kũringĩrĩrio bishop wathi nĩ agakwĩra mamu wao anyuaga koma mũtaro thank you kwĩra boy child ate ũrĩa kwĩra nĩ you're a father of boys actually almost the same age. We make mistakes. Tumeblanda na si tumeblanda. Na urejea kwa nere kubali. It has happened. You cannot go back. You cannot travel back to your past. What a silly mistake. Niku rigodo ni mwana. Yeah. Whatever happened has happened. So you cannot go and make it better. It shall happen. It's already shall happen. So what you can do is to now to kwiraga itu agotaithie and then you'll be able to move forward. Sindio? One day you'll encourage somebody. One day kuna mtu atapitia what you are going through, and you'll be the best person to encourage them because you have gone through that. So take heart, bro. God loves you. God loves you. How old is your son, your firstborn? My firstborn is going to 19. I mean 18. 1 year. 1 year younger. Yeah. So, gaya mugitere muno. Yeah. Take heart, bro. Jesus loves you. Hiyo ni kitu moja najua. Na his mercies are new every morning. So
unaenda far. Hii tu ni foundation. You'll be stronger and you'll help those boys who are coming up. Yeah. So okameraga horera inine gereire my I know, and I know there's a way out because I've gone through this and this is how I came out. You can be even no korwo we cancel mo munene muno bururi let alone go korwo we kure urathomera. So take heart bro, you can't travel back to make things whatever. We focus now, sindio? We focus. Gigi na Mheshimiwa Gigi, thank you. Mheshimiwa Kenyita, thank you Tony generation na shei mwana na thikiriria othe aitu ona wajiro ashige muhesh na rio the masapotete nini njugire gutiri professor wa korera ona aria mandikitwo bibilia-ini mariraga maciaraga kaini na u utiri njuru ya korera ne ngai etororaga ceri wothe uratuthikiriria. Yeah. Gathemba has a 19-year-old Dwayne. Aria mekaga uguo, it is unfortunate. No, we can just ni kuri giboko kia Ngai tugutigira Ngai. So ndirenda gucoka na mugeni wakwa, take heart, just go work hard, don't feel traumatized. Igua ni wendetwo ni kameme, no wage kwendwo ni mundu ungi wothe. Sikia kuna msichana anaitwa Muthoni, sister kwa mkubwa anakupenda. Muthoni digital hapa, Stacy alikuwa hapa, alikuwa anakupigia simu, ulimtumia the bills. Gathemba here, our fans, they are millions. Our honorable members, Veronica Maina Senator, thank you. Ashio the mara nyadikira, I can see you. Evangelist Wagojiri, thank you. Jackie Wakafagara, thank you. Nyina wa mukira wena mwana munini gwetwo mukira, Ngai amurigicerie muno. My nephew hau Mwiga wa ABC, thank you. Yeah. Ario the mara tuthikiriria. No ni ndirenda kwira aciari atiriri tuhoere ciana citu. Roshan toko heda gitari counseling psychologist Dr. Kamotho koragwo guku St. Bridget Hospital. Wainoni ndiragutumira mwana uyu do what you can do for me. You know you're my guy. Bishop Mwagiza Kayo nigo gutumira mwana uyu na ni juni gutukurira maroho maria mahanditwo thiini wa mwana uyu. Ni moe ndire ndamwona na ni ndamwona thaici no to ni ndi mwana munini. Ni njui uyu ni tuguthondekerwo. Thank you, everybody. That's it. Okay. When you kinyire mushi ndokamake. Mheshimiwa Wanjiru Wachege. Nĩ kũhiũhire gũkũ. Yo ni nditu. Na meciria makwa na tere Muthoni. Tiga mwanake wahota kwĩyaria rĩ. Nĩ ciana irĩkũ nyingĩ irahũthĩrwo ũguo. Hold on hanini. Okay. Relax. Ateke mama. Nĩ ciana irĩkũ nyingĩ hihi matangĩhota kwĩyaria. Ciana itangĩhota kwĩyaria. Magerera njĩra ta ĩyo. Na nĩ andũ agima mena hakiri njega marateka advantage ya ciana. Ingĩciria atĩrĩrĩ, korwo no kũhoteke rĩ, mwana ũyũ tondũ nĩ hota kwĩyaria, nĩ wega tũkinyĩre na tũmenye mũciĩ ũcio na tũmenye andũ acio mekũ na aciari ake. Na tondũ nĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ wanditũhĩra mũno, na ndĩna ciana na nĩ ũndũ wanditũhĩra mũno kĩroko kĩa ũmũthĩ. Koguo nĩ wega ona twateithia mwana ũyũ no tũmenyere tuguo andũ angĩ ciana ingĩ itikagere gacĩra kau tũngĩhota atĩa kwa avoid ũndũ ta ũcio.
andu ta tondu ni andu agima na noigwa ni mundu nginya wina ciana ciake ri na ni muthuri na mutumia ri ucio ona ni da ungoma tondu ona ti waganu ucio ni ungoma ti waganu ucio ti waganu muthoni ucio ni wahituka ucio ni shaitani na ru ngoma endaga gukurwo nega kurwo nega ikaingatwo koguo it is important to get na details toni uria undu ucio ngahota kurumirirwo tondu ru ni mwewe aria ni ciana iriku cigana na no uria ciana ici cika muthoni tondu ni mwana as you have put it correctly. This is a child, is not my age. Mwana ndora magenda kwa kugwanga agani ndaramenyaga kana ndeka ati ari ru ucio ni mundu nake utari na ungai kana utari na umundu onake no ngoma tondu mwana ekago rierwo na nuona ru ni thina mutindikiriirie na ndari na exposure ti wakirumba te wakirumba na ngenywa njohi ugebu ni aramenya I'm exposed to the letter, I am mature. Exactly. No menyere ciana ta ici turu ukoro ndane aria ugikaigwa mana to ni eruta muoyo nio mareyura akaigwa guilty akaremwo ni kwaria undu ucio akiruta muoyo nikio rigwa mwana ni arukira rukaigwa ni ikirie ru ni eitire ni anyure dawa na mukarigagwo ni kino igwa mwana kiruga ginya njohi ndanyuaga koguo ti mwana mwaganu ni thino mutindikiriirie na arathi kwagana na andu manyuite bangi marenda kuona managi ma ngoma ni wega muthoni tumenye andu acio nia tutigutita tukiheana ndeto nyingi muno mitambo-ini no ni wega turumirire nginya tumenye andu aya nia yes na tucoke twethe mami wao nigetha nake oh god atumia nake you can imagine where the mother is. Undu ucio ni warituha no ni wega ni waruta wira mwega. Thank you. Na mwanake ucio mwire atiriri ni egukira. Amen. Ni egukira by the fact that ni aikinya ria kwiyaria ni egukira na ni agakorwo ari uteithio munene muno mwanake ucio no ambiririe organization igathara mbeu njithi tondu towe ni mbeu njithi aingi maragera maundu-ini ta macio koguo ni egukira na ni agakorwo akimake even a name and an impact in this country, maybe even internationally. Amen. Thank you. Koguo dakenyarare amenye uri digainya mutharite na gainya mwendete kuhota gukora ati ni aria ndeigua no amucaria ndagitari no amucaria Bishop Mwangi Zakayo moko-ini mega amenye he's on safe hand na dakemene na ni egukira na no eguthii na mbere na gainya gutuma agacire. Thank you. Thank you very much. Thank you muno muheshi no ni njui twiritu twaku to beauty apogia riu ni ruo runene muno reke ngwire ugiciria ati mundu no eke mwana waku uguo is unfortunate na ni mundu wina ciana riu ona ucio ni ta unyamu kana ni ungoma Ngai ni agutuiguira tha muheshi niguo no Ngai atuiguira nikio ndakwira ngwiciria thi yaku guthira tondu maundu ta mamwe riu no kaigua no karigu kana marekika Kenya na marekika gikuyu-ini gitu can you imagine maundu me magigi maundu mamwe taipu tungigua atari ma kundu tuigua atari ngano iria tugaga ngano cia marimu and this is the reality and happening in our country. It is just close to our nose. Thank you Muhesh. So according whose child is safe? Nobody's child is safe. Thank you mama. Thank you very much. Thank you Sabina Shege, thank you. Utire mwana save riu. Anyway